U komšijskom derbiju između Jedinstva i Berana pobjednik je odlučen 5 minuta prije kraja. U igri sa dosta borbenosti, ali i preskakanja igre nije viđeno mnogo udaraca u okvir gola. Blagi favorit u ovom meču Berane nakon 6 uzastopnih pobjeda je zaustavljeno u Bijelom polju. Odbrana bijelih je odradila odličan posao zaustavivši Radovića i Lalevića, tako da i nije bilo prave opasnosti po gol golmana Gujaničića. Pa ja mislim danas na ovako teškom terenu da vi nismo mogli više. Mi gajemo neki drugi fudbal na nekim ljepšim terenima. Ne bi tražio danas opravdanje za to što su moji momci, oni su igrali dobro. Ekipa koja je sačinjena od mladih igrača na ovakav teren teško mogu se snađe. Vidjeli ste sami da tu nije bilo ni igra uopšte, tu je bilo sve preskakanje igre i sa strane njihove, a i sa strane naše. A ja ne bih želio da umanjim pobjedu Jedinstva danas i ja mislim da su zasluženu pobjedu ostvarili oni danas. Meč je obilježio sporan detalj iz prvog dijela. Topovski udarac Bećirovića sa 20 metara, a odbijena lopta od prečke završava na ili iza linije gola, teško je procijeniti sa ove pozicije. Sudija Marković je poslušao pomoćnika tako da gol nije priznat. Pa dobro, sad je sve iz ovog ugla lakše kad smo dobili, mislim da je bio gol, ali kažem sad ćemo to sigurno zaboraviti kad smo dobili, da je bilo kojim slučaju neriješeno, vjerovatno bi žalili za tim šansom ili golom, ne znam kako već da je nazovem, ali opet moram da kažem da su momci stvarno odigrali sa puno želje, sa puno htjenja i to je jedini način kako Jedinstvo može dolaziti do bodova. Jedinstvo je više željelo pobjedu koju u 85. minutu donosi rezervista Kalić za veliko slavlje oko 1000 navijača na tribinama gradskog stadiona. Pa upravo tako, složio bi se s vama da smo više željeli pobjedu i mislim da smo je na kraju zaslužili. Mislim da smo imali više od igre, mislim da smo danas bili bolji protivnik od Berana i opet kažem zasluženo pobjedili. Pa ima još mnogo da se igra, nadam se da ćemo igrati ovako kao što smo igrali danas sa ovoliko želje, htjenja, borbenosti i vidjeti sami da svaki put dolazi više publike kad igrači igraju na ovaj način. Ja im još jednom čestitam i nadam se da ćemo nastaviti ovako da igramo kao što smo danas. Novi derbi Berance očekuju u narednom kolu protiv trećeplasiranog Bratstva, dok Jedinstvo putuje u Plav na Megdan Probuđenom jezeru.